niwe mugabo wenyine muri Kongo kuri ubu ugereranywa n'umwami Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus umenye amaraso y'abakristo benshi mu gihe cy'abaromani, gusa nyuma nawe bikaza kumugarukira. Yitwa Constantin Mutamba, umugabo washyize imbaraga nyinshi mu kubaka gereza zitandukanye akiba minisitiri w'ubutabera mu gihugu cya Kongo. Gusabira igihano cy'urupfu, urubyiruko rwibumbiye mu mutwe w'abakuruna bashinjwaga guhungabanya umutekano w'umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Umunyarwanda we yaragize ati akebo kagiye mugarura. Uyu nawe rero niko biri kumugendekera. Uyu mugabo yatangiye kumenyekana cyane ubwo yari agihabwa inshingano, maze akarira gufata ingamba zikomeye mu cyo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'abanyereza umutungo w'igihugu. Ati ubutabera bwonyine nibwo buzazahura igihugu. Ubwo yasuraga gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma hari mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka wa 2024, Mutamba yabwiye abari bafungiye muri iyo gereza, cyane cyane abo yashinjaga gukorana na Perezida Paul Kagame. Yababwiye ko azafungira muri gereza ya Ngenga, imwe muri gereza mbi cyane muri icyo gihugu, gereza yahariwe gufungirwamo bakatiye igihano cy'urupfu, ari naho urubyiruko rw'abakunda rwafungiwe. Ni byinshi byagiye bigaragara kuri uyu mugabo nka Pilato, umucamanza w'umugome wabayeho mu mateka y'isi, wari na guverineri w'intara ya Yudaya mu bwami bw'abaromani. Uyu Pilato ndi kuvuga ni wa wundi waciriye urubanza Yesu Kristo, akaza no gutegeka kamanikwa ku musaraba, nyamara gusa bikoreye igitutu cy'abantu. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano General Retired James Kabarebe n'umuvugizi w'ihuriro AFCM Ventura Lawrence Kanyuka, babafatiye ibihano byo kutajya muri Amerika. Nyuma y'itangazwa ry'ibi bihano, Mutamba yabyiniye ku rukoma arishima rwose, ndetse agaragaza ko yifuzaga ko umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ko nawe yatangira gukurikirana General Retired James Kabarebe na Kanyuka. Muri uko kwezi kandi Mutamba yashinze u Rwanda gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi, mu gihe u Rwanda rwo rwari ruhugiye mu gutanga umusanzu mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu karere. Mutamba kandi yavuze ko nka minisitiri w'ubutabera azakora ibishoboka byose kugira ngo igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyamuryango w'ihuriro AFCM Ventura gishyirwe mu bikorwa, cyane cyane batanu bafashwe na leta ya DRC barimo witwa Eric Nkuba. Kuri ubu rero uyu mugabo nawe ari mu mazi abira, nubwo yarenganyije bamwe ariko we arazira ibyo yemereye. Mutamba yicaye ku ntebe ishyushye y'ubutabera kuva muri Gicurasi 2025, aho ubushinjacyaha bumukurikiranyeho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Amerika yagombaga gukoresha mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani. Uyu mugabo yemera ko ayo mafaranga yose yabejwe kuri konti y'ikigo kitazwi, gusa akabisabira imbabazi. Muri make uyu mugabo atangiye gusogongera ku gaciro k'imbabazi. Inteko nshingamategeko ari nayo yashinzwe gusuzuma dosiye y'uyu mugabo yahise umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza uburenganzira bwo kurega Mutamba mu rukiko, nyuma yo gusanga nta bimenyetso yagaragaza byatuma dosiye ihagarikwa. Ibintu byahise bituma ku itariki ya 17 Kamena yeguzwa by'igitaraganya ndetse akanakurwaho ubudahangarwa. None se uku kweguzwa no gukurwaho ubudahangarwa kuri Constantin Mutamba bishobora kumucira amarenga ko ashobora kwisanga muri gereza ejo cyangwa ejo bundi? Ni biki mu by'ukuri byamubaho haramutse hamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta? Harya ubundi we nka minisitiri w'ubutabera muri DRC ni iki yagenewe umuntu wese uzahamwa n'iki cyaha? Reka tubiganireho, ariko uraza kunyemera muri iki kiganiro mubwiye cyane ku mateka y'uyu mugabo kuri ubu uri gucibwa umugani ugira uti uwucira mukaso rugatwara nyoko. Reka kandi ngusabe gukora subscribe kugira ngo usonye gucika n'ibiganiro tubategura umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa J12, nguhaye ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Constantin Mutamba Tungunga. Yavutse ku itariki ya 24 Mata mu mwaka w'1988. Avukira mu mujyi wa Ruputa mu ntara ya Romami muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byumvikane neza ko Mutamba hari umukongresi wuzuye kuko avuka ku babyeyi bombi b'abanyekongo. Asoje amashuri abanza, Mutamba yakomeje amashuri yisumbuye aho yaje gusoza mu mwaka wa 2008. Yakomeje amasomo ye muri Protestant University of Congo, aho yakuye impamyabumenyi mu mategeko rusange Public Law, maze akomeza muri University of Liège mu Bubiligi, aho noneho yize ibijyanye na Managing and Business Law. Hari amakuru avuga ko uyu mugabo yigeze kuba umuyobozi w'abanyeshuri muri Protestant University of Congo. Kuva mu mwaka wa 2019, Mutamba yabaye umukozi mu rwego rushinzwe ubucukuzi n'amabuye y'agaciro.
aho yakurikiranaga ishyirwa mu bikorwa n'amategeko agenga ubucukuzi muri Kongo. Gusa mbere yaho gato muri 2018 uyu mugabo yakoraga muri kampani y'ubwikozi bw'ubucuruzi n'ibyambu. Uyu mugabo yashakishije koko kugira naho yabaye mwavoka wunganira abantu mu mategeko. Niwe washinze ishyaka rya New Generation for the Emergence of Congo. Byari rifite intego 3 zikurikira: gushyigikira ubucuruzi n'ubushabitsi, guteza imbere uburezi, guharanira iterambere rirambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se uruzi ko uyu mugabo yagize kwiyamamariza kuba perezida wa DRC agasimba Joseph Kabila? Mu mwaka wa 2021 Constantine Mutamba yatangije ihuriro Dynamic Progressive Revolutionary, ahagarariye amashyaka atavuga rumwe na leta icyo gihe. Yabaye kandi umwe mu bakandida 26 mu matora ya perezida wa Repubulika 2023. Aho iri shyaka rya Dynamic Progressive Revolutionary ryashyize imbere abarenga 120 ku rwego rw'igihugu, naho ku rwego rw'intara ruhashyira abasaga 1000, ku rwego rw'imijyi naho ruhashyira abarenga 3000. Nibyo koko uyu mugabo yarize araminuza, ariko burya ngo ubwenge butarimo ubumuntu ntacyo buba bumaze, kuko burimbura nyirabwo. Ni umugabo ufite umugore n'abana, gusa nta makuru arambuye ku muryango we arigira atangaza mu ruhame. Icyakora ngo umugore n'abana arabafite, ndetse yewe ngo batuye Kinshasa. Azwi kandi nk'umunyapolitike uharanira iterambere ry'igihugu, amahoro n'uburenganzira bwa rubanda, cyane cyane ahagarariye urubyiruko. Mutamba akoresha cyane imbuga zirimo Instagram na TikTok gusa, ngo ntakunda Twitter habe na gato, ahubwo ngashimishwa cyane no kumara umwanya we munini yisomera ibitabo. Ni umwe mu rubyiruko rwo muri Kongo rugaragaza ubushake bwo kuzana impinduka muri politike, abinyujije mu bunyamategeko, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikorwa by'ubuvugizi muri politike. Ariko hanone ushobora koreka igihugu kubera kutagirwa inama no guhutiraho. Ubu rero uyu mugabo ntakiri minisitiri w'ubutabera bw'iki gihugu, kubera ko yamaze kwegura ku mpamvu z'icyaha akurikiranweho cyo kunyereza asaga miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yagombaga kuzakoresha mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itegeko rigena igihano cy'urupfu ku byaha bikurikira: ubwicanyi bukomeye nk'ibyaha bya jenoside, intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu, uburiganya bukomeye n'inkoramaraso, ubujura buteye ubwoba n'urupfu rwabwo. Aha niho tubonamo dosiye y'abakuruna bamaze guhabwa iki gihano. Haza kandi ubunyamaswa mu gisirikare, nko kwiyandarika, gutererana abandi ku rugamba, gusahura cyangwa kwigarurira intwaro. Abasirikare bamwe mu ngabo za DRC bahamwe n'iki cyaha ubwo bashinjwaga guhunga mu mirwano, bakaba baramaze gukatirwa igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare. Ibyaha by'iterabwoba, uruhare mu mwiherero udakwiye, kwigomeka ku butegetsi no kugirana amabanga n'umwanzi. Amategeko agena ko kunyereza umutungo wa leta muri DRC ari icyaha gikomeye, ariko muri politike y'iki gihugu ntabwo gihanishwa urupfu. Abakoze ibyaha bya ruswa cyangwa bagatwara amafaranga ya rubanda bashobora guhanishwa igifungo kiremereye cyangwa se ibihano by'amande no gukurwaho uburenganzira bwo gufata imyanya ya politike. Ibi rero nibyo biteganyijwe kuri Constantine Mutamba nahamwa n'iki cyaha, cyane ko yamaze kweguza ku mwanya wa minisitiri w'ubutabera muri DRC ndetse akanakurwaho ubudahangarwa. Ngayo nguko rero ngiye bya Constantine Mutamba wari mu bakomeye muri DRC, gusa kuri ubu nawe akaba ari mu batakamba. Ni iki umunenga cyangwa se umwigiyeho? Reka duhuriye muri komenti. Inansore ikiganiro cy'uyu munsi, mushimira cyane ko wabanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.